Obavestina meno Allahi Azza wa Jelle anu Kur'ani wa kerindoi يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Soko prevodi bio vel o tumen kola soverenena, o tumen kola imani ko Allahi si tumen, o tumen kola so Allahi sar tumaro gospodari prihvatingen kuven ko islami potpuno hemajan palo şeytanesere çekırya, palo lesere korakya. Hadikine tarakva Kur'ansko ayeti dikaka Allahi Azza wa Jelle taro manushaku, prvo tam taro muslimanja, kada kero apelafi taro dini, taro islami, o Allahi Azza wa Jelle rodela amendar anoleste potpuno tekuva. Rodela o Allahi o manusha potpuno te astaren pe te prihvatinen o dini sarvalani. Te potpuno te prihvatinen lesere propisja koja peja u islami piravi. Potpuno te prihvatinen saodova so o Allahi naredinja, hem te durjon tarodova so o Allahi olenge zabraninja. Se o mumini, o muslimani, o insani pravalen na nele pravo te birini taro dini, taro islami, so mangeva, so lese sviđinava pe te levodova, hem te ikeri, a so na kistrana te cidele modova te ačavi. Pazineno Allahi Azza wa Jelle anu Kur'ani dela men haberi, obavestini amen, kaja džikeri duk havdo azabi kazna slako okole, koja taro dini nešto leva, a visoki strana mukela. O Allahi dela men haberi tarodova. Hem objasnine o Allahi kaja džikeri kazna okole manuše koja palo piro kefi buti kerela. Sole se odgovori nela. Pa kava kero Allahi Azza wa Jelle. Efe tu'minune bi ba'dil kitabi wa tekfurune bi ba'd. Zarem tumen kojeg deo ano kitabi kapatjan kaveruinen ako duitona fema jeza'u men yef'alu zalike minkum illa khizyun fil hayati dunya. Ao koa koji tumen darodova ka kerel so kaj kojeg deo taro kitabi tari knjiga kaveruini kapatjan kodova ao duito ka čavijem ka durjov mo Allah jazvođen kodova ka kerel ole ka doreselle poniženje koja kava dunjaluko. Wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab. Ako sudnjo divetmo Allah Azza wa Jelle kao verući do ko muke ili ko dukha mai pare. Odoleso Allah Azza wa Jelle upozorini amen. Mate dža palo čekirja šeitanesere, palo lesere korakija, palo lesere stope vakerindoje, wala tettebiu hutuvati šeitan. Pazinem subhanallah. A kad teo Allah Azza wa Jelle na vakeri, hem mađan palo šeitani ako primetinena. Hem mađan palo šeitani Allah na vakeri odova. Jer pazinem, nemoguće je o šeitani nekas tarojek drom, tarojek puti, te penaole kodala letiti igali. Vajtano nemoguće. Hem niko naka sledine šeitane tarojek drom. Nego pazinen, o Allahi, savu hikmetluku akatesi, o Allahi Azza wa Jelle, hem ma can palo šeitane sere čekirja, palo lesere korakija. Su šeitani, la'anetullah, emanušen hovavi hem kizamka aratilen, astarilen, čekiri po čekiri. Koraku po koraku. Stopa pali stopa. Na nova taro je drom. Nego hari po hari. Hari po hari o šeitani ajar emanuše kistrana igari. Hem butane esavke čekirja, korakija, stope taro šeitani kaj ov emanušen hovavi. Ayet tarodola lesere čekirja, korakija, tamo pravalen hem o nemoral, hem o blud, hem e zina, hem odova bila čipa. Yet taro lesere čekirja, kolenca rohovavije manušen, tamo nešto sovikini pe nemoral, blud, zina, bila čipe.
Hem pazinen svako jek temeli taro društvo, taro jek narodo, taro jek civilizacija i tanje familija je porodica palalen. A o temeli taro doja porodica i tano o brako, a o blud tano nešto so od oa brako pagela, a ked pagelo o brako, ka pagele me familija, a ked od oa desini pe, kada je familija pagela, tega ni pagela, jek društvo propadinela. Jek društvo propadinela kada kala buča desine nape. Pa palo doa, hemo narodo propadini. So e istorija više od ova dokažijajem, svedočijajem kaj sebe pi akva nemoral, zina, blud, butane imperije, vladavine, države, kola pele tepena, samo sebe pi o nemoral, samo sebe pi e zina, samo sebe pi o bludničiva pralalen. Penđar dejitane bare države imperije, hem bare disave svetska sile, kola hinete pena, ko vrhunco, ama pelejtane, sose, samo sebe pi o nemoral. Doneso Allah azza wa jelle podstaknini e mu'minen, te oven čedna, te oven čestita, vakerindoj, والذين هم لفروجهم حافظون. Hem kola pirela jutne tana ola karakem. Soja kalema nušenca so Allah i hem kola pirela jutne tana karakem. Soja olenca, samo dindo lafi, Allah i nenge dingjane samo obećanje, dingjane lafi. So obećinja nenge Allahi, pa kavakeru Allahi, ulaike humul warithun, a Allah tane dostojna naslednikija. Dostojna naslednikija. Džajnali su si naslednikom. Kada neko nešto ačavi tuke, kada neko nešto mangela tuke te deltu car poklon, hedija, te nagradinel tut, e pa kala manušak, ja kategorija manušakova pirela džutne tana karaken, hem kapazinen, olenge Allahi vakeri kajtan ola, dostojna naslednikija. A sojo doa, ja Rab, so akala manušaka nasledinen ili ola kadobinen. Pasar cevabi Allahi dela, ellezine yerithune firdevse hum fiha halidun. A Allah azza wa jelle o cenneti firdevsi ka nasledinen hem ola anoleste večno kaoven. Isto je gare pravalen o Resuli alaihi salam podstakninje manušen da laken piri čednost, piro obraz, piri čistoća, te namelar kerempe akalea nešto so i tamo bila čehem lošno, buti koja i tani zina, blud, nemoral. Pa emo pejgamberi alaihi salam podstakninje amen vakerindoj denma garant, denma lafi, garantuinen mange bašishok buča, amet tumenge kada molafika i kod genetika kuven. Pa je taro dola šok buča Resuli alaihi salam ka vakeri wahtedhu furuđekum hem araken tumare lađutne tana. Aki aver predao pejgamberi alaihi salam ka vakeri koje delama garancija kaj karaki od vas osile se maškaro duj virice. Mislim je pe direktno ki čib, koji karaki piri čib. Hem od ovakmo pejgamber alaihi salam so si maškaro duj čanga, mislim je pe kola džutno tan, koja kala duj buča, duj organja, karakim kapazini, o Resuli alaihi salam mere se garantirinava kaj kako ko dženneti. Pa čači pase, kad ne bi ovel janera lafija, osima kala duj lafija, o lafija Allahe sokoto Allahi vakeri, manušakova pirola džutno tan karaken, kaj manušaka pazinen petari zinata, robuta, nemoral, ka Allahi ka dellen dženneti firdevsi, hem kaj Resuli dela garancija, ako manuša raki piro lađutno tan kaj kakvol kod dženneti, čači pase svako je ke mu'mine se ko prvo tan, manuš kaj sile tunki mani ko kalbi, a kava bi ovelle se dovoljno motivacija te pazini petaro, a kava bila čipa. Tari dujto strana pralalen o Allahi azza wa jelle upozorini hem vakeri.
وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Hema avem paše, uzali zinaja, uzalo blud, uzalo nemoral, čači pase i tanodova razvrat, lošni pa, hem bilačko drumo, subhanallah. Hem bilačko drumo, puno Allah azza wa jalla. Hem bazinem, palem dikhaja, kada Allah azza wa jalla je buti zabranini, navakeri direktno, makeren bludi, mađan palo šeitani, mahan omali taro jetimi, nego uvek kad i kasaro Allahi azza wa jalla vakeri, he maaven paše uzalo dija buti koja Allahi zabranini. So Allahi azza wa jalla, ona šukar penđari insane, hem džanel kao insani tamo slabo, pa te približim japem, te alo paše uzo dija buti koja Allahi zabranini, džanel Allahi azza wa jalla kao insani, na neti izdržini, nego li kod ova testite pena, ka perel, hemo da ja butika kerel, insani tamo slabo, leto Allah azza wa jalla naredini mate aveu pe paše, mava paše uzi zinaja, se čači pase redka i tane kolo uspingeta odovati kalempe. Jer o šeitani o harami gudlakeri. Hem kogod pelo kod ja zamka redko kus pijalatar te cidelpe. Peygamber aleyhisselam sinele pravalen tabiati, kad sine alena neste u manuša, te den prisega, te den nebejati, Peygamber aleyhisselam lendar birodel, trinbuća. Prvo buti birodel Peygamber aleyhisselam, tena keren širk, tena keren nikaz barabare Allah'e, tena vazdem ki derece Allah'e nikaz. Dujto buti, o Resul aleyhisselam, lendar birodel tena çoren. Heme paluni buti o Resul aleyhisselam rodela sine, tena kerel pe bludi, tena kerel pe zinaja, tena kerel pe nemorali, pa o manuša kola alete den bejati prisega, ola bi sine prihvatinen akvaso Peygamberi aleyhisselam rodela. Dovoljno i tani kazna od ovaje manušese so svakako lađardo je diveka ovel, magateva kera manuškova zina kerel blud, nemoral, ko pustinjape koja kava paro harami, dovoljno je se kazna panda ko dunjaluko so ov lađardojem ponižimo kao ovel. Ko ahiret izolja čikeri paro azabi maša kava paro harami. Ama manuša je dive, ajmate pena astarte kao ven, ali uvek i klola ko videlo tire buča kola kerealen. Ša je kreme garave, niko te nađanel baši. Ama kavel vakti je momenti kada tiro harami ko videlo kaj klole. Hem tegani te darde šereja kao je. Hem tegani dovoljno i tuke od ja kaznati dunja sola džardoma škaro manuša kao je. Hem ponižimo. Hem na samo tu, nego li hem tiri familija, nažalost. To se kada je kerela, hem javere ispaštinena. Javer buti savitani kazna panaki dunja. Kazna i tani so manuško momenti doko doja buti kerela o Allahi tarole soro kalbi o imani vazdela. Sarala ki predaja o Resul aleyhisselam kavakeri manuško momenti do kerela zina na nemuslimani. To jest o imani tarole soro kalbi i klola. Manuško momenti do pjeva, do vazdela na nemumini. Kad ti gledaj pučiva, so mislinena kod ova momenti, a velo melekul meut koja je duša talo insani leva, hem tu kod ova hali mere. Kao yango Allahi sokava kere. Sokava kere Allah ese. Znači, dovoljno italijak ja kazna ki dunja kera helafi. Javer buti
dovoljno i ta ni kazna, pa čak je makala nasvali pa kola men astarena, hem pogodinena. Rasul selam kawakeri keda ka proširini pe o blud, o nemoral, e zina, Rasul selam ka pojavinen pe razna boljke nasvali pa. So avdje sjam svedokje. Avdje sjam svedokija kaj više nasvali pa na nekaj. Razna boljki si. Pa mate dža podur eke sida kobor beš više. Pa je savremeno medicina panda ilači leko na nelo. A kamo li di soja ver? A o sebe pluke i tano ništo a ver, osim so je zina, o blud, o nemoral, ki dunja barile. Ja ver kazna, hem panda po bari, a hem po pari kazna, ko Allah azza wa jalla so imanušja džikeri, tamo insani tekerel blud, nemoral, zina, džuvla taro komšiluko, subhanallah. Baša kava, pučlo sino peygamberi aleyhisselam, alo manuško Resuli, ya Resulallah, sikam ma vaker vange, savo itano doa, mai baro harami, ili mai paro, irino Resul aleyhisselam kula, tekere şirk ki Allah esi. Te vazde nekaz, ki dereca e Allah'e, ili nekaz tekere lea barabar. Te mudare evladi taridar kaj čororoka ove. Subhanallah, ka te mislini pe kaj, ko akala gođavera, kada ima nušnija čola dovo gende, pa ova džana so posi ema nušnjente čistinen, heme maksimete frden, abortus. Allahi svako je kesiri sudbina, anglali insanete stvorino, Allahi pinda hiljade beš. E sudbina pišinja. Prvo so Allahi yaratinga sine kalemi. Pa naredinga je kaleme se uktu. Pišin. So te pišinav. Pišin hlajma mušengere sudbine so kolorince. Pinda mile beš, anglali te stvorin insane. I onda mena dija vajem eke. Vala buci, vala isima panđe, kanele u šoftu. Wallahi kada na ekeli ba yako bubucha shamin haigare jita isama kesi kozbino buti. Kada na ekeli ba so avdio manusha pese do pustine. Pa čak henke do Maksimjano ođi ustavno vinena doktorija kaj nakol sarvalami. Palem na niti buti. Pale si harami te mudarem ti čistine abortus tekere. Palem. Sargoti je ime. Ustanovio doktor, pa ta so. Wallahi poškarđal pire planja. Ko bortane manuša su džanajale, rungepe, aleža lingepe, doktorija pije, kad bijan gil nakon sarvalan. Pa bijan dino Maksimija, wallahi sastem, sasarvalan. Da ne te buti, ni bi buti. Pazim, ko bore opasno. Kad tevalo manuško recu je, ja Rasulallah, vaker, sika, masavetane, majbare, haramija. Širk, odmah bi to buti pominite mudare evlade taridar. Te ne bi doa evladi tu tarhalem tu čorolodem te a čovek. Kad su ovdje je poznato doa, a mene manušenci kao be mater čaven be, sarka parvarelen. Pa najte buti, te najam tu doa su parvarel, te najam tu doa rska su bičaleja. Wallahi, čirikla parvari tana insane subhanallah, so si tu menca. I onda amena ovak dijem dani ka se nasjad, ave dosta kila panč, panali kačeri. Sarki kojelinca ko kraj. Allahi bičari rska svako je kesi. Hem trito puti, hemo Resul selam pomini, ko akava, ke pučlo si ne savjetane, maj bare, maj pare haramija, Resul selam, te kere zinalu ko džuvla ili romnja, taru tiro komšija. Ko bore opasno buti, subhanallah. Normalno kad je, na mislim da kana hai komšija se romnja zabranjeno moškel zina, a pono do rišaj. Vezla do anane. Ali mai pari buti, mai baro gjunahi tano, taro komšiluko akala te kere. A penđarde tane slučaja, komšija se romnja nena. Penđar doja kao. I onda manga je toa muslimaja džane save, 100%. Pazine subhanallah.
Кога год мануш у пустини пеква кала буча, пазим козам опасно. Ма мислим кај рахати коле, кај рини петуке егдиве. А вие си мануша, кој син мара ко харите чачкине неком шингере джувлен. И си мануша, и си свавке румиме. Пазиме, сине е трговцо таробену Исраил. Кога сине пазарджија, мануш керела бутики тезга бикнела. Па али джине сири тезга е бутла чи манушни, бучужи. Лела е бутите кинел, ми кал, ја паре лесете платини. Но, меđutim, kada pružinja po vas te platini, o manušna štinja ti zdržini. A stargjala koro vas, no? Manušni ringjale se ova keri, no, dartaru Allahi. A kavaso kereja, na netu ke dozvolimo, subhanallah. Na netu ke dozvolimo, dartaru Allahi azza wa jel. Pa, irini pe manušnijem durio lesta. Palo do ovo spakvini piloroba em sigarite džalpeski kere. Кога ло кере кола Андрея ресела пирено мјаса ровела, иринем пучела стои бути зузерове, но мануш коа нела менге пани, значи тега нико два вати мануша ненам удар, удара пања, но мануш коа ангја менге пани правѓа удар, хема старѓа му вас, пало доа му кла, хем нашла. Тега ни ирина кава пазарджија хема кери диккатен би дикка. ولو زدت لزاد سقا باشا sa su mene ka se kergjum ili mangiramo ko isto odova. Te kerav sine nešto pobuter ta odova, te bar jar kerav demek ka irini peli uprav miri hanuma. Mislim, mami sina, kaj tam je pouka sao kolegi kola mislinena kaj lenge na ne ti irini pe, wallahi ke irini pe. Manuškova prebacini džulenge ki ulica, zviždini, pandela ja ka, frdela linge lafi. So mi sine atire hanuma ke neko naka kera odova? Wallahi ke irini pe tu ke igdive. Sigurno, sigurno kodova. Pazinen, avela je terno ko pejgamber alaihissalam, hem rodela je pejgamberestar, te mu kello peygamberi te kerel zina. Subhanallah. Irimi o Resul alaihissalam, aliangvalo o ashabija kada kvaterno rodinga odova, o ashabi odmah ripinge, negativno reakcije, počminge ole, sartepena te vređinen. Dosta selam açabilen emirini pelesen penelles oterne. Bili voline mange neko te kerel zina tiredaya. Irino terno pa vallahi na. A bili mange neko zina ti penja te kerel, vallahi na. I počnemo pejgamber alaihissalam te nabrojimle se saodova. Pa ko krav naso peygamberi alaihissalam pa nija vera manuša ne bi mangen te kerel prodova lengere rumjencar, dajencar, čajencar. I ko krav alaihissalam vas dal po vas, hem čivela koleso šero, hem dova kerjali se, Rabbi oprosti se haramija, čistine soro kalbi, hem arak lesiri čednost. Neze prava muslima na kretanje kopasno buti, pa borđi se savo, reta, rakvate, arakamen,